روز بخیر. نام ریزا. نام تو چی؟ در کامنت نویس. پیش از آغاز کردن ما شما رو توصیه می‌کنم که روید کافه کنید، چون که کافه مهم است. همه کاری که در آیتی میکنی فرق ندارد. در آیتی برنامه مینویسی، در پایتون، در جاوا اسکریپت، در HTML، چت جی پی تی قد کار میکنی، چی کار میکنی نمیکنی کو تد حتما کافه لازمه. روازی کافه تگیر. روز بخیر جانی آنلاین. امروز ما صحبت میکنم درباره چت جی پی تی. بله، چت جی پی تی در حقیقت که چشم ماه اخیر در حقیقت که مشهور است و بسیاری از برنامه‌سازان، بسیاری از مردمی شبکه‌های اجتماعی خصوصا یوتیوب درباره صحبت میکنن و ما هم امروز خواستم که درباره چت جی پی تی صحبت کنم با شما و از چت جی پی تی خود چت جی پی تی پرسیم که آیا وای تاجیکی رو صحبت میکنه یا کی نه، با تاجیکی گپ میزنه یا کی نه. همین خلاص. خب بیا بسیار بعد گام نمیزنیم و در اصل میبینیم چی خبره در اونجا. برای آغاز کردن ما تنها دو چیز لازم است. برای مثال یکمین براوزر و براوزر کروم و دومین کافه. بله، چی کار میکنی نمیکنی در آیتی تد حتما قهوه لازم است. یعنی حتما رو قهوه تا تیار کن و آغاز میکنی. امروز من میخوام صحبت کنم درباره چت جی پی تی. بله، مشهورترین چت در تمام سیاره زمین خودی حاضر. و شما کدومی که ویدیوهای ما را تماشا میکنند باید که دانند که چت جی پی تی چیست. خب چت جی پی تی این اینتلکت صنعی است، artificial intelligence AI با شکل کوتاه و از طرف شرکت مشهوری مایکروسافت ساخته شده است و برای همه چیز تمام جواب ها را می نویسی و جواب میده. برای مثال گوگل در ما می نویسیم یک چند سوال ها را جواب میدهد، اما چت جی پی تی با درجه عالی، با درجه افسانوی کرده جواب میدهد. خب برای این مدل لازم است در براوزر می نویسیم چت با انگلیسی، البته که با انگلیسی چت جی پی تی و تکمه اینتر زیر میکنیم و چگونه که میبینید اولین چیزی که پیدا میشود این یعنی این اوپن ای آی. اولین لینک، اولین سراغ در زیر میکنیم. خب اولین سراغ در زیر میکنیم و introduction چت جی پی تی. شما در کانت صحبت میکنید که چت جی پی تی چی است، بلا 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 و شما در لازم است که در try چت جی پی تی کنید، زیر کنید. یعنی try چت جی پی تی معنی را داره که امتحان کن چت جی پی تی را. در بالای try چت جی پی تی زیر میکنیم و پسان انا این گونه ماده یعنی صحیفه میبرد. برای مثال در طرف زیر میکنید انتخابی چت نیو چت معنی یعنی صحبتی نو یا اینکه چتی نو. در این طرف سند مسیجز دارد. در سند مسیجز شما در لازم است نوشتن پیام یا اینکه نوشتن سوال و در این طرف روان کردن سند و چقدر که میبینید در اینجا مثال ها آوردگی examples limitations یعنی محدودیت هاش و چیکار کردن میتوانستگیش و نامش چت جی پی تی و چگونه که میبینید در این طرف، یعنی بالا این طرف دا شما دا میگه که شما میخواهید که با اپگرید کنید، یعنی اپگرید با مبلغ پرداخت میکنید که سوالات تیزتر جواب دهد، اما ما در این زمان رایگانش کفایه است. نمیخواد نه؟ و بله. خب اولین سوالی که ما میخوام در چت جی پی تی تیوم این است که روز بخیر. کنی ببینیم که چت جی پی تی روز بخیر میدونه یا کی نه. رفتیم. روز بخیر. سلام. قندای من یاردم نه من تاجیکی میخوام صحبت کردن. هی برادر این با زبان ازبکی خطی ما صحبت کرده است. چت جی پی تی اثری نو. سوال دیگر. روز بخیر. با ما بیقدر من مهنت کردم، من فکر کردم که چت جی پی تی زبان تاجیکی را میفهمد. بیا با انگلیسی نویسیمش. Do you use اثری نو. Hey chat GPT, do you speak Tajik? یعنی معنی را داره که هی چت جی پی تی آیا تو زبان تاجیکی صحبت کرده میتوانی؟ کنی ببینید چی میگه.
Yes, I can understand and generate text in Tajik. Tajik is okay, thank you. پایتختی جمهوری تاجیکستان این اگر همین سوالات دونست من رو که چت جی پی تی تاجیکی صحبت کرده میتوند. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه می باشد. چت جی پی تی سمه دوند نه که من همسیفایی داشتم که نمیدونی تو. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه می باشد. دیده چت جی پی تی دانا است. همه سوالا رو میدوند. کنی بیا یگان سوال دیگه دیم چت جی پی تی را. چی طور 8 ساعت خواب کنیم؟ قهوه تنفس تا وقتی که چت جی پی تی جواب ما را میتید. 8 ساعت هر روز برای بسیار افزایش و کارگردانی میتواند باشد، لیکن برای صحت و زندگی بین المللی خوفناک میتواند، زیرا در آینده بچه توجیکی با مثل دوستای افریقایی مایی توجیکی صحبت کردن نمیتونی برادر. اثری نه. یکم سوال دیگر. کی است صدرالدین عینی؟ مؤلف، شاعر و فرهنگ پرست تاجیکستانی ایرانی بودند. Wait, what? تاجیکستانی و ایرانی؟ مرا در زبان و ادبیات صنف 5-6 مدد نوشتگی نبود که ایرانی هم در اونجا، یا که شاید که مد ندانم. او موضوعهای زیرین را در اثرهای خود میخوشنوی کرد: فلسفه، سیاست، اقتصاد، ادبیات و تاریخ. آن مؤسس آموزگار دیوان تاجیکستان بود. واو، چت جی پی تی بسیار چیزا را میداند. اوکی، دانشجو نه مکتب بچه‌ها چت جی پی تی را در مکتب استفاده نبرید، غیر قانونی است. اگر تو معلم باشید بین شاگردات باید استفاده نبرند. فریب میکنم. بیا یک سوال دیگه تیم. برای مثال می نویسیم چی نویسیم؟ چی طور یک چند کلمه های انگلیسی نویس. تکنولوژی، environment, education, communication, transportation, innovation, globalization. It's crazy, bro. Wow, نگاه کنید. چت جی پی تی انگلیسی را میدوند. یک دوستای گوشچپری من نه. نگاه کنید. تکنولوژی، دایورسیتی، education. با چی میگد؟ لطفاً اگر با تعریف و موضوع معین خواهید با من بیشتر معلومات. what؟ چی؟ توجیکی را از خودی رو بردی؟ به روزگو میکنم لطفاً. برکت کی نه براستی چت جی پی تی البته که کلمه توجیکی را کم این زمان دارد و این زمان آموخته است در زبان توجیکی را، اما باید احترام کنیم چت جی پی تی رو، چون که وای توجیک نیست، امریکایی است. و اما بینید برای مثال یک چند کلمه گفت که برای یعنی یک چند دوستای من نمیدونم میشه. برای مثال education، تعلیم، communication، علاقات، transportation. اگر که خواهید که چت جی پی تی را برای آموختن زبان ها استفاده برید، یعنی اول جناب بس همین خیلی نه. اوکی، کنی نویسیم با زبان روسی اگه میشه میدونه یا کی نه، شاید که فقط انگلیسی را آموخته باشمش. اما پیش از این قهوه تنفس. آغاز میکنیم. خب یک چند کلمه ها نویس با زبان روسی. بعضی کلمه های روسی که ممکن است در محتوای مواد محله ها و شکل زبانی انجام داده شود. واو، اینا
аллакай ҷавобро дод. Chat GPT барои омӯхтани забонҳо беҳтарин муаллим аст. Не, барости дурӯғ. ҳеҷ чиро намедонад. бин яхе калимаро тамоман хато менависад. ба мисол даиҷам environment-ай даиҷам бо ҳамин саволаро дод ва манеро дод ки фақат якчанд калимаро қори аз ёд медонад ду халлос. савол дигар биё кане пурсем Chat GPT-ра ки дар бораи Резо Гиёев ягон чӣ медонад ё ки не. Hey chat, Резо ки аст Резо Гиёев? Ки аст Резо Гиёев? кане бинем чӣ мега. Резо Гиёев 1912-1979. Wait, what? муаллим бар Chat GPT. ма бас кардам, ма рафтам. чӣ гунае ки мебинед ин Резо Гиёев нест иҷода. Chat GPT дурӯғ гуфтаистае ва ин ман нестам. хоб биё кани ягон суол дига дием. чӣ аст фарқ байни ману ту? фарқи ману Chat GPT дар чист? ман як нависандаи барномаи машинаи забониам. хоб ва аз соноди ман ҳеҷ тавлиди идоим ва маънаҳои адабии забонӣ надорам ва дар натиҷа наметавонам ба баъзе мавзӯъҳо ва машҳур калимаҳои забони тоҷикӣ мусобиқ ба шумо берусугӯ. аба чӣ гуфтеси ту? бароси ман намедонам ки Chat GPT чӣ мегӯяд. ягон хок балура намедонӣ бародар. ягон хок балура намедонам бародар. хай биё ягон суол дига штем. пойтахти Фаронса. кани бине медонад ё ки не? Wait, what? пойтахти Фаронса порт Франс ном дорад. Русия. ин гуна набояд бошад. пойтахт best istед ман нигоҳ кунед. агар ҳамин саволҳое ки ҷавобҳое ки Chat GPT ба шумо медиҳад ва агар шумо қонеъ набошед, ман айни замон ба шумо нишон медиҳам ки чӣ кор бояд кард. барои мисол меравед дар ана инҷода зер мекунед дар дизлайк. яъне агар видеои манам писандтон набошад дизлайк гузоред. окей? дизлайк мегузорӣ, баъд вай одам хуб яъне ба ма ҳаракат мекунем ки бисёртар видеои хубтар барои шумо омода кунам. аммо Chat GPT ҳам мехел. ман айни замон мерам дизлайк мегузорам ҳамиҷада. дизлайк мегузорам, фаҳмидед? ва менависем ки this isn't true. манеро дор ки дурӯғ аст. this isn't helpful. helpful манеро дор ки ёрӣ намекунад ин чиз. ва submit the feedback мекунам ва пойтахти кадомаш мебошад. ҳардеш дурӯған, ҳардеш дурӯға. ина якта ҷавоби дигар метиҳад дар ин тараф. аммо ҳарди ҷавобо қонеъ накунандаам бародар. Neither answer is it. яъне манеро ки ягонташ дуруст нестанд. хоб биё ягон суол дига. пойтахти Эрон. Эрон ин шаҳри агар ҳамирам надона ку ин форс нест бародар. ман ҳеҷ нави шаҳри Эронро наметавонам. метавонам тасвир. аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 7 миллион нафар. Chat GPT рост гуфтеса бародар. ана ин буд яъне ҷавобе ки ман мехостум. дар бораи пойтахти Эрон намедонад, пойтахти Фаронса намедонад, аммо дар бораи Тоҷикистон бисёр чӣ медонистад. бинед,
ин кайҳонӣ аст. Барости ин ҷавоб ма дар ҳақиқат писанд омад. бале, ба ман писанд омад. Ба ман писанд. ҳусни хатми қабили бае. бале, нигоҳ кунед. ҷада гуфтагие ки барои мисол ба 9,5 миллион дуруст. 2018 мо 9,3 миллион будем. ба фикрам ки дуруст. хидмати интернет ва мисли деҳотиҳо суҳбат карда. чат GPT интернет надорӣ. интернет бо мавриди гӯшӯ бо ҷойҳои маълумот, баъзе аз маълумото. ба фикрам ки чат GPT айни замон тоҷикиро намедонад, нав омӯхта истодааст тоҷикиро. ба мисле ки ман испаниро медонам, абла испаниол ва чат GPT ма мехел. чат GPT. хоб, кане аз чат GPT пурсем ки ягон иншо нависад. чи боду ҳаворо гап занад. хай боду ҳаво дар душанбе. официалӣ бо забони русӣ. ҷавоб дурустам. оз нигоҳ кида. ака тавсияи ман ин хеле баро. тавсияи ман чунин аст. айни замон чат GPT тайёр нест ки бо забони тоҷикӣ, бо забони ширини тоҷикӣ ҷавобҳои дурустро пешниҳод кунад. чунки ҷавобҳое ки чат GPT дода истодааст ба мисли як хориҷие ки нав забони тоҷикиро омӯхта истодааст, ана ҳамин гуна аст. ё ки чӣ хеле ки ризоз я испанӣ меомӯзад, 4 сол шуд испанӣ омӯхта истам, ҳеч чизе ки ёд гирам. ба мисли ма абла испаниол. бале, қаҳва танаффус. бо гуфтам ҳама коре ки мекунед дар IT, дар технологияи иттилоотӣ ҳатман қаҳва туда лозим аст. ҳамин чат GPT дам қаҳва лозим аст айни замон. кани пурсем дар бораи Абу Али ибн Сино ягон чӣ медонад ё ки не? агар дар бораи Абу Али ибн Сино ҳам надонӣ, Абу Али ибн Сино ки буд? агар ки надонад пас мекунем дига. дар соли 980 мелодӣ китобҳош, муаллифи зерин мақолаҳо ва китобҳо мебошад: Шифо, Ан-Наҷат, Асрулканун, китоби муқаддаси тиббиёт. ма бисёр намедонистам бароси. барои мисол дар бораи китобҳош намедонистам. аз мада донотар буд аз чат GPT. бале, бо гуфтаистам ки аз ёд кардан ин кори мо нест. аз ёд кардани ягон чиз кори инсонҳо нест. кори ана ин гуна artificial intelligence аст, интеллекти сунъӣ. ва мо бояд ки инҳоро созем, мо бояд ки инҳоро идора кунем ва мо бояд ки ба инҳо омӯзонем чӣ гуна суҳбат кардан. ва маҳз барои ҳамин IT, технологияи иттилоотӣ, барноманависӣ, Python ва маҳз барои ҳамин ҳаст ки мо роботҳо, AI ё ин ки artificial intelligence ё ки чӣ сунъӣ, интеллекти сунъиро мо омӯзонем, то ки тоҷикиро ёд гиранд. охир тоҷикиро намедонанд. аммо айни замон ба англисӣ нависем ки can you what is I love you in Tajik. کمی بینیم ترجمه کرده میتونه یا که نه. I love you in Tajik is من تو رو دوست میدارم. واو. بله این سوال در حقیقت که
бо инҷа ба забони англисӣ, ба забони тоҷикӣ, ча ба забони англисӣ, яъне ба ҳарфҳои англисӣ лотинӣ гирем. қонеъкунанда, қонеъкунанда. чӣ хулоса мебарем? Хулоса ин ки Chat GPT айни замон тайёр нест ба бисёре аз саволҳои мо бо забони тоҷикӣ ҷавоб диҳад. Аммо агар шумо англисиро донед, дар Chat GPT-ра дар ҳақиқат ки дар ҳама соҳаҳо, дар ҳама, ҳатто дар зиндагии оддӣ шумо ёрӣ медиҳад. Ба шумо мегӯяд ки чӣ тавр вазн партоӣ, чӣ тавр вазн зиёдатӣ гирӣ, чанд рӯз, чанд соат бояд хоб кунӣ. бале иншо менависад ба забони англисӣ, имейл менависад, нома менависад ба забони англисӣ, видеоҳои ютубро гузорӣ, агар вай скрипт бошад менависад. яъне як китоба мегӯӣ ки ҳамин китоба гир кӯтоҳ карда навис дар якчанд сониyaҳо, яъне матнҳои дароза кӯтоҳ карда ҷоҳои асосиашро ба шумо пешниҳод мекунад. ва бале ин гуна корҳоро Chat GPT карда метавонад, аммо танҳо ба забони англисӣ. мутаассифона ба забони тоҷикӣ он қадар маълумот нест. бале ҷавобое ки Chat GPT ба ман дод қонеъкунанда нестанд. ва бале умедворам ки аз видеое ки ман кардам имрӯз шумо чизе гирифтед. барои мисол, ман дар ҳақиқат ки мехостам ки донам ки чӣ гуна Chat GPT кор мекунад бо забони тоҷикӣ. ва бале ин қадар чиз кор мекунад. ва шуморо худтон равед аккаунт кушоед, яъне худтона аз рӯйхат гузаронед ва кане бинед ки ба ягон саволҳои шумо ҷавоб медиҳад ё ин ки не. ин буд мавзӯи имрӯза дар бораи Chat GPT. ва ташаккур ки видеоро то охир тамошо кардед. ва агар ки шумо шавқу рағбат ба IT доред, ба технологияи иттилоотӣ, як видеои дигарро дар анаи тараф мегузорам, бироед тамошо кунед. дар бораи Linux аст. ва агар ки шумода писанд бошад ин гуна видеоҳо, омӯзиш, яъне хусусан дар соҳаи IT, дар коммент нависед. ва аз хотиртон набуроед ки агар ки видео писанд бошад, YouTube-ба, алгоритми YouTube-ба ҳак кардан дар кор, лайк, комментария, обуна шидан, зангула, яъне ҳамин чизҳоро. албатта ки ба мақсади нек. ҳакинг ба мақсади нек. ташаккур ки видеоро то охир тамошо кардед ва ба ҳама рӯзи афсонавӣ хоҳонам. бай 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 бай. ҳей IT омӯз, IT-ро бо забони модарӣ ройгон омӯз.